pandu beo construction site ambeye kuwa muthokoi ne uhuye kabiso kauda ucha muthokoi ne uhuye mbeleka tamosi na ikombe yani mundu kwenda otetheka justice lakini wewe tudili na youth na yes baada na kibeti cha galile cha lelo ni pesa youth zeu mundu wena miaka 30 wendo maanisha oyunde sikilo kwenda maisha na manenga wembeza nazi moma ke wenda wambia biashara bamusiya gezo yuzie biashara ke yotevo na kuyati mundu kwenda otetheka justice na kuyati na wetha akombania ingilie 10 siane kana ingilie 10 na asila fandi yo katwane wa mana ata no mana na we ni zindu ai basila fandi yakwa ya osanye ba osa aneko kweba ndia osa ne sita nenga we mwene ndini kende yukiliki okwati na rike kumia na mwethikeze iti ale nende otetheka ni wadene kio adieni Halo. Uki eka wa mutoka kuma lawa. Karibu. Yujue. Mujanda logie na we yana ni musea. Lakini yuke nduke lakini kidogo. Mundu wane na buwaje mundu ayenda mbesa ona ni otage wane. Ni otakela wane wozyo imbesa. Oza imbesa. Tangu tati yuyu mokwe wa moine na yune kwa di election ni mbesa isuzi onengana. Ya masago. Yumbeza isuzi onengana neya mayewo meje zigadu bidoma kakwato neya 25 yengine kwa makwata kitatokani. Na makwata kitatokani je kangu tati kindu kile kinene kaini nene mayendo tilanjwa mu. Ala me onewa mbesa mamo ika. Yo muiganda kini ni miaka na digeni. Hindi ni utabia mbeza nye kalite na handi kiko moko. Mbesa nusiona ngete. Ndeya. Ndeya andike kangu tati kunenga mundu mbeza omuyeni kwa biashara. Bana basi. Ambi ya kwa mundu biashara atambi yengiki yenye bina kitai. Na yuni ni kalite na handi mbona amu.